Problem-solving skill is essential for any learning group leader. It makes sense to include group members, colleagues, and professionals of the learning group in this process. With this, the number of options increases and the opportunity to find the best result. In the following video, the learning group has come together to solve the problem in the best way. The group leader guides the group through the process using the important steps of problem solving. Nii, meil on vaja mingit probleemi, mida lahendada. Kellel on mõni probleem, me saaksime seda teha. Ja? Haige laps on rühmas. Nii. Ja mina pakuks välja, et lapsel on hommikul väga raske vanemast lahkuda ja rühma jääda. Ja. Ja mina pakuks, et lastel ei ole õigeid õueriided kaasas. Nii. Mina võtaks selle, et meil on ka lapsi, kes nutavad hommikuti rühmas, et kuidas lahendada seda. Meil on ka vahest seda. Teistel on ka sama. Igas rühmas. Väga hea. Siis on probleem on selles, et lastel on hommikuti raske vanematest lahkuda. Nii, nüüd olge head, pakkuge lahendusi. Teil on paberid ja markerid, kirjutage lahendused sinna peale ja tooge siis tahvlile. Ja praegu me ei kommenteeri, vaid kõik lahendused on teretult. Tundub, et tervitusmäng sobib kõigile, siis see ongi meie lahendus. Igaüks saab valida siis omale sobiva tervitusmängu ja proovime siis, katsetame seda 2 nädalat, siis koguneme uuesti ja vaatame, kuidas on läinud. Et meil oleks väga hästi, sõnastasime probleemi, pakkusite lahendusi, siis tõime välja plussid, miinused ja valisime parima, mida hakkame nüüd rakendama. Did you notice that the leader listened to the proposals and ideas of all participants? Did you notice that the leader supported group members to find solutions to challenges and obstacles? Did you notice that the leader used some strategy to support the participation of group members in finding solutions? What kind of methods have you used as a leader to solve the problems you have encountered? What effect does the environment have on problem solving?